Pozdrav ljudi moje, ja sam kao što vidite, danas ćemo pogledati. Naučnici su otišli na jednu plažu i našli su jedno najčudnije stvorenje. Ali to je, zamislite kad se pojavi meduza plus riba, nećete vjerovati šta nastane. I posebno ljudi moje, ja sam kao što vidite, danas ćemo pogledati jako čudno stvorenje koje su ljudi, naučnici, našli. Našli su ovo su oni našli. Znači, a vi prije nego što krenemo, znači, ovo je evo kao fina planina. Naučnici su ovdje šetali, negdje oko pustinje i tako nešto, i onda su naletili na jedno fino more, postoje ovakva čudna, najčudnija bića, morazgve, sipe, to je sve normalno, imaju meduze, i još šta plivaju ovako. Ovo je portugalska meduza, koja izgleda prekrasno na prvi pogled, ali ovo nije slatko. Ovo možda je slatko, ali jako je otrovno, znači, ovo jedino može se naći u Portugalu. Znači, njeni pipci mogu biti dugi 9 metara. Eđe se našli. Znači, njeni pipci mogu biti dugi i preko 9 metara. Ne konta stvarno. Znači, ovo je duži i od mene, od moje nani, od moga tate se spojeno. Znači, ovo ovdje možda malo negdje zamaknuto, ali njeni pipci su otrovni. Ja mogu da vjerujem. Koliko je to ogromno zapravo, to je ogromno, ovo je ogromno. A kontakt s njima dolazi grozne. Opet kontakt. Znači, ako pipnete ovo stvorenje, ovako, onako, znači ako ga pipnete, noktom ako ga pipnete, gotovi ste. Možda umrete, možda se onesvijestite. Ovo ja prvi put u životu vidim. Znači, mogu vas čak i parazirati. Ovo je jedan lik našao to stvorenje i možda plivalo. Nemam pojma. I ovo se dogodilo, znači ovo je odvratno. Znači, ovo je odvratno da se vidi ovo. Vidite ovo, ja mislim, strašno. Ima još ovakvih nekakvih pojava ovo 100%. Vidite ovo. Isto ko da se lik rezo. Možem da se rezo. Nego da ga je ono pogrebalo. Za sljedeći put, ako vidite ovo na plaži, pišite mi u komentarima. Ostavite like. Subscribite se na moj kanal. Pritisnite zvonce. Da ne propustite nijednu moju epizodu. Ali pazite se ovog malog slatkog stvorenja. Ali uopće nemojte, počnite bježati, logično. Ne, možete javiti nekome da ga ukloni ako bude neki opasnosti. Ima jedan snimak tog stvorenja. Vidi se da pliva onako, fino viri po površini. On se često nalazi na okeanima nekakvim. I vidite kako to izgleda, znači, vidi se da je lik meduze. I da, to je dugo 9 metara i to je preopasno. Znači, od sada ili bježite ili uopće nikako nemojte plivati u Portugalu. Nemojte nikako ni ići u Portugalu. Vidite kako dugo, ovo je duže. Znači, šta je ovo? Znači, vidite ovo je još strašnije. Znači, ona može napraviti oblik lica isto ko da izgleda ako riba. Znači, možda jeste i slatko malo stvorenje, ali slatka mala stvorenja su jako opasna. Evo, ovo su neki njeni vrsta pipaka. Možda je malo slatko stvorenje, ali kad god je malo slatko stvorenje, pazite se. Evo šta može napraviti običnim ribama. Znači, daj povuče. Znači ona pojede. Ona mrtva.
Mrtva! Kad se dotakne. Subscribe se na ovaj kanal ako želite da vidite još epizoda.